wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la naumun lahum malaikat terama tebiang tarakulem tarale taratuang tafsilu asin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu tafsil nusa pulu malaikat Jibril Mikail Israfil kaopat Izrail Munkar nakirun warokibun wakada atidu maliku waridwanu tada malaikat munkar nakir rokib kitu atid malik malak tidwan tasakitu arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha anu opat tina kitab tafsilana Taurat Musa serta pituduh turuna Jaburu Dawuda wa inzilu ala Isa wa furqanun ala khairil mala Jabur Dawud Kitab Injil Nabi Isa Kitab Quran Kapang alusna manusia Wasuhuful khalili wal kalimi Fiha kalamul hakamil alimi Kitab Khalil sareng kitab Nabi Musa dina eta dawuh Allah nu kawasa wa kullu ma anta bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu sakur hukum nu disumpingkeun ku rasul hakna eta kudu taslim kudu qabul imanuna biyaumi akhiri wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab iman urang kana poe akhir wajib jeung sagala dina eta anu ajib khotimatun fi dzikri bangkil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi panungtungan dina sawarenu wajib tina barang kamu kalap anu wajib
Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabi orang Muhammad diutus teman ke alamin, rahmat derajeng diunggulkan. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Ramana Abdullah bin Abdul Muttalib putra Hashim Abdu Manaf putra Hashim Abdu Manaf nutu manceb. Wa ummuhu Aminatu Zuhriyah ardu'ahu Halimatu Sa'diyah. Ibu Siti Aminah Zuhriyah nunyusuan